no Premtobre Kasee na oguso ehwe no miento so na yemfa nkọ yensam foforo ma ya fofie da wo man Ghana mu eso obi eje na home yenua mo nkramofo akomkyere ne mpaibọ a wo mo boy ye nefo aduasa no waba na wie yentie ne wo so onje wa home na Adom yama ne boni ba ko Jackson osenti amoa ekokopie mu Dubai Ghana fo ye wo ho sade wo mo di da ne mpaia wo mo boy ye e mo man Ghana no ni bia kasa eto so Adom Kasee amanibo mu no ye hwese de afi yenuanu muslimifo edi wonom afofida no ne senti yamanibo ni ewo UAE ewo Dubai ya wo hwese de manfo a wonom eyetemamufo ene akwantufo nyina edi Eid-Ul-Fitr no ewo ekuro ni mu ye hwese de Ghanafo ekoka amanfo a wonom ewo ekuro no so ehoma a wonom ebo mpaye ema oman sikasem abra no wonom ebo Eid-Ul-Fitr empaye no sada na nwumre no ano yamaniboni etoa so eko epoa no ekohwe se de Ghanafo binom ene wonom abusua agi wonom ani ewo empona no wa munipa fosla okay na michia ma mene papa na michia me mbaso okay michia ma so ne me benkumafo ne obibia ofie bia me pacho de dikan mechia minuam Islamfo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh me wojidie se obia hoye ena de dikan mechia mawofo me ma me sala ofuru bechem uko bechem junction obia nimu no ajamadubo asere obia nimu no na mechia chia obibia me brothers me mabusianfo nyina mechia chia obia achiwia ne se ne si koma me pacho achiwia ne ekọ boko ye wo mu ne de bibia ye boko emaye adwuma ne na de nso be ne de yanya baiwe tinu ye boko maye. My name is Fatah Bukari. Okay, Bukari now also ba Dubai Hams in February. Oh, we by Dubai have me for 3 years, but Asia had here. I'm a country I'm in course. I have never some chichikuru. I have been in Malaysia. I have been in Qatar, Umar. I've been Cyprus. But one thing I'm person make catch Ghana for say we heard them we say me kana was say we have because e bukum ya drone bukum. But it's your power do anything. Ntim pa am person bon say yempa yinfo no nya adwene bi sei na monye bi maye. Na wo ye kuroba na kan woni je se wo so free Ghana ho bi ye achiri ene call Dubai Mall ene Burj Khalifa e honso ye kohunu se de manfo a wonom ewo chichiri ene bencheye aba honom a wo beji wonom